kubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Kermen Foundation ka badai jong UMLA Klirian bot Menteri Sarkar ubak Kermen Shilla hakala sngi ublei kalawan chakmat ben penshai halor ka jingentat jong samna permiki salahi ubadai unong elekai siat khnam Nadikia West East Jante Hills baka foundation kalaya rap yo u ha ka jing pelai khubor ka secretary jong ka Kermen Foundation ka kong simi kong thiang kalaya thu baka foundation kalaya kendu yo u permiki ha ka khandai tarik ibna ya yong arajar arpoar Haka office tray kam jong foundation halat rempai. Kiri khot jong foundation kilas ngap iki jing jenjar bala shem da uteu samla. Barulai thu ruba ulamut ban i no shwa shipor ya kani ke jing lek kai. Namar dan ni kitiar kitar ban lek kai. Kakong simi kalai thu bana kalyang ke Kermen Foundation kalarai ban ai jing ya rap yo teu samla khnang bola ban ya chakmat haka jing lek kai jong u. Ka secretary kala ong ru yo u ban ya thu shwa hayeng ya kani ke jing terwa jong ke Kermen Foundation. Hadian kani ula ai ka rai bo nya chakman ban pediang ya kani ke jing ram komta ha ka khan rio trik jong uya yong arajar arko ar usamla permiki ula kendu yo president ka foundation baru president ula ai ktien yo ba ka foundation kan ya rap yo da ka ba ai ki tiar ye lek kai ka pisa ka ba san hajar tingka man u banai na ka benta license ka skuti ban pensok ya ka let kawan ka jong u baru ya ka madan ba ula ban practice ka kong simi kala ong bau samla permiki ula pediang ye kani Henry ya ka agreement na ka benta jong kani lamut soy anda lawan pai president na ka jing sumar ya ubah yang jong u na Bangalore ka kong simi kala ai shibun ki jing batai bar kala ong ru ba ka foundation ka pan map no permiki bat ki bahayeng asem jong u na ka benta ka nu ka jing bakla Kalong baka foundation kala UI ka jing tebet ka jong usamla permiki ha ka jing ele kai bat komta kala kwa ban yarap yo u kala ongru baka jing temu jong ka post jong ka foundation ha Facebook kam de ben penja burom yu usamla permiki henrei ban ai men si me ki we pat kinong ele kai ban wan chakman kom ka foundation ka thong ka jong ka kalong ban yarap ban ai ka jing kershan ya kitu ki badon kam ya ka foundation kala rai ban kershan yu samla permiki bat mentaru kayeng ha kata ka ju kanong rem bat ka kloy ban yarap ya u kumbala kular ban le iputo yang nga to simi khong teng nga mano kam ka secretary ng Kermen Foundation kam jo le na mano kam ka wi na ka PR team yang u ma Kermen Shilla u MLA yang ini tana clear constituency tenin gitu video yang u hair kawa permiki selhe kawa remi khubor kawa o ong wa i na liang Kermen Foundation da kami wa i da sponsor yo o ha da dep e ka sponsor yo te kani dekta go chibun ya ki members yang ka Kermen Foundation ya ki volunteers par kam tam lele yo u MLA yo i te ni te daw te imban sede ha wan ni chakmat yo penche na liang yo i ya upher de MG wa refer ya i ongi i wa upher kam financial support u ne benta u le keu ka tu ka archery te tangum em pesau so tengah tho jing tip u yu to pher haden de tip o to u khna na po kha west ne tan East Jante Hills tengah tho number o dam de ta phawan o cho office haka khande tarik u April the one cho office haka ta meeting yang i na khana wa to wa o em sket wi te gitia but le em kamu ya ka financial support da ong le wa ong wi udam no wa resource at te gitia to ong wi udam no te dam convalescent nam source nem te ong ai o me naliang ka Kermen Foundation EOA keting jing yarap yang IME tang hap khana chwa me gi hayong hasem yang me wa kali na kaliang yang Kermen Foundation ya go yarap eme to kong biang he ta den lite ta khana wi ngawa biang he ulai be chakmat te man ba ni tanga pen ba yo ye cham wo president yang i haga khan ruteri April the lai cham wo president haga ta por order khana wo ya ta gi jing em kam yang o em kamu gitiar tua kot saga lelak solang te em kamu le ya ka ni ka stipend gua san hajar sipnai ya ka ni ka skuti ya usuk ulaiwan perkam cuk le ya ka thau praktisu te
Hei te de baik ki wo presiden wa yo AGO to ul da priang we kata ka jing terwa tep ne te tang wa ka MOU po em yo ke usain ne ha o presiden da ha lai chapo Bangalore wa cha sumar ka persau te hadin itu ha ka san terik yang me naliang ka ni ka Meghalaya Games de jago te naliang yang ka ni ka tim yang i da perchang ki kontak ya u permiki dep ne te tip kiwa akan ruterik daw em ganika final yang ganika games yang permiki dep ni tere phone yo e kata details no kat kam katu ka jing tho ko wada yo video viral hapo ka ki khubor ya katu ko jing tho itu da penchang nong rim wa katai wa daya agree verbally wa presiden yang i te da katu ko jingmut da tho e katu wa em de mut dur daw ja devi jingmut i de lai ba hi chakman dat nei te wai vile ha chwa po si ye te da penyo chwa yo da tengah san status le da bo ya dat nei te katu games yang sedang go gamwa ar chiteng ro something te i po si ha chwa ka ta por duna tharai po si wa da tho e ko ka caption kam tu dan ne te lai ba hi kete woro haga praterik yang me ban de yo klam po yu yang pher pertu u dauni selehe haga te jing klam yang i ong wa o snau si u kam waki snau si kam go yung dam ta ga ni ga ka post ta ong o to ye chem de chem te ngar snau tho o to wa da em ga jing thot kate tengah sedang record ya kata conversation wa iu wa jing yarap yong phi ngadi ong i pher ngar than chwa lao cha ni ga government foundation ong hiu nga ong yu lai i awot nga tengah ong i u ngadi ong de klam ai phi than kong nin ong ngar than nga hi encourage ki online ong than ate to duty yong district to le tamle ke district to le dan ga government foundation mut chang ngo ya ki wale gi tangwa mut ate ong mut tangwa hai thau mut ong phi e wa mut wa i buram phi o wa to wa le bha le mi ro yo ku sakman han rem to kam kata statement ngi statement ko mi mut kta ko te mut oste phi mut phi le i wa bha publish pin mata yong phi i mi ri bha tangwa kta ko ko family yong i ga sa thok pinong te mut ate jing ani statement wa mi nong kana phi mukut ko do hini yang bitan bos temut neliang ngat ong pito bengkut ini nong tang mengkut go mendum tu lini cekmat dang sedang ga election nong temut uklam ba APDC nong dah sedang ga election nong ngai dihok ngote sedang election nong im tok ki supporter yang kermen kana ba im tok supporter kermen nong to upani wilau mo to dang saklam nong hadin kat ITU ma kermen ki kidam gilai ne mut kamte to i uper to mudur layar ma kermen u in lau kermen u dah heu tengah le boy dang em ti jing nga yarap u payu ta lai temut ate sa iram temut ate ong EVV tengah ram kwa agama te ong chun lai yu penjak burom ma ka ma tor gam te mut clear reg statement wato ini redep RPM yo i daw yarap yu wato yusuk u pernah wa le bha le miru temut yo yarap no yu ate kwa statement artor ong yo penjak burom ai pi ya ha artom te mut ate to chong jing start ong pi kamu ule pi yu pen clear pi chaki pajba wato RPM ini wada dep chaden RPM yo yarap kamu yo yarap ni chmat to wayu ye le bha le mir wate ate ko ai yaram ko ai DVD arsa haden wada tip o ye kai daw waki mong ki gam goyung te i pen bách noi wa u to yo demong pi kate to o ile da baklai to yo pi daga statement naga post yang naga page yang sarkar menshla Ndrai ka khande terik upher khang wi yo statement da ong delete ya ka post ta mana dap delete ega post haga khat letterik wan yang ubanai me
da cha someone cepo police station ong giwa da file complaint gini gibru o da file ni Winchester selhe o payo yang permiki selhe dah kata gajing ye chami ha police station ida rai wa yo ule daga inquiry kata ga inquiry tak wa tak wa yo phawan yo pher yo klam wo I face to face kata depan baik ka khan rotrik ole da monjuru wa wanu ha khan rotrik kata to ni gisni dep nei te ongi men wan umar kmat yo upenche hinu ami jing baklai nei dawler to wa I de lai ile yo pan map I yo pai kam nu ja yo ya compromise te handrai nin gisni nin ga jan men khat san trik klam pu dep ye gani ga inquiry ha police station klam pu yo open ye chamar kmat I da pelai I ya gani ga video yang uper wa da ong da kono gam tu ya ga Kermen Foundation ta ina liang ga Kermen Foundation pan map ina phi gi ba yung hasem yang u per miki ya ka tu ka jing bakala ka tu ka jing tho yang I kam chu le pan map ino per miki salahe ne ba gani go le I bro nto wa ong yo u penja burom yo handrai wa I than dang set I ga example ya gini gi athletes gi ba daw wan chakmat atau Kermen Foundation kau yerap ko ya kinu buru kiba MKM ya ka jingirap naka ta I dadap I naliang yang I u ai kata ka jingi tek tin bo hermiki wa I yerap I ya kini kitiar ki o damang o da ya o pen MKM u namta upo chakathong yang o ta I hadok kat tele hadok kat ni le I uyai ne I ha kata nong rim bo I o yerap I o bah kate to ka aim yang foundation yang I